Iyathusa indaba yeGcokama neGcwalisa PicNic. Sawona kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo mbuzo njengamanje kubingelela yena kumathinto acebisa intombi zomqomela amehla akhe abanye baqomela imali uthi buwazi ngana kwethu wazwana nenhlanhla namhlanje ngokuthi ungene kuyo le channel kanti ngabe usuku lokuqala la ngicela usubscribe ushare uphinde ucomment kanti ke uma usubscribe usuke wenzela ukuthi kube wena oqala othola notification nezihamba phambili kuyona ke i-channel yakho ehamba phambili Gcwalisa TV ngana kwethu indaba yeGcokama isiqala ukudida manje kanti ke akumina ngedwa okhalayo baningi kakhulu abantu abakhalayo ikakhulukazi abalandeli bakhe kanti lapha abanxusa ke ukuthi akacacise phela ke ukuze bezokwazi bethenga amathikithi noma ke bengawathengi kanti ke uzokhumbula ukuthi iGcokama alikaze lize likhulume inhlobo ngendaba yomcimbi iGcwalisa PicNic lapha ke lagcina ngokukhuluma ukuthi ke lona angeke lize lingayindawo la eliqashwe khona liyofika qathatha kanti ke abalandeli abaningi bayakhala ke bathi iGcokama alicacise ukuthi ke bawathenga amathikithi noma benze njani ngana kwethu mina ngiyafisa ukuza uvo lakho ngalolu daba olohamba phambili ngalezi zikhathi baningi kakhulu abantu abakhalayo abathi ke iGcokama alicacise kanti ke uzokhumbula ukuthi phambilini sike sajabulela ukuthi uKhuzani wenze ubuntu obuhamba phambili njengoba ke besazi ukuthi uKhuzani naye umthandeni abathelelani amanzi inkukhu nempaka kodwa ke uKhuzani wasegqamisa ukuthi ke iGcokama lizobe likhona emcimbini kanti uzokhumbula ukuthi emcimbini kaKhuzani babe kade beqashwa ngabaculi beqashwa ngendlela abanama-followers ngayo kanti ke umthandeni waba unumber 2 kubantu abanama-followers amaningi lapha ke ey'nkundleni zokuxhumana ikakhulukazi le ebebizwa ngo-Facebook ngana kwethu mina ngiyafisa ukuthi sikhulumelana sixoxe siphinde silandelane ey'nkundleni zokuxhumana ngabe ke uTikTok kuphinde kuzoba uFacebook kuzoba uTwitter kuzoba uInstagram kuphinde kuzoba uWhatsApp ke u-079 841 4163 079 841 4163 uma ufuna ke sikuvezele umsebenzi wakho kanti ke laphana kuzo zonke lezi zinkundla ngabe uTikTok uFacebook uTwitter kuzoba uInstagram ngiyena ke iGcwalisa TV noma ke uthi @mathinta cebisa ungakhohlwa ukusubscribe ngane kababa mina ngikuthanda ukubhubha sengiphuma kanje.